Hello my friends, this is a continuation from the last video, the story of Almaz. Let's read it. أنا أبيت مهرو تقديسة زكاتاتل. When I am at school, I pay close attention in class. مخنياتو مكتتال صبق وصئيت كم زلوو سل زأمن. مخنياتو مكتتال صبق وصئيت كم زلوو سل زأمن. I believe that being attentive leads to good results. ኣብ ክፍሊ ዝኾነ ትሕዝቶ ይኹን ወይ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክሓልፈኒ ፍጹም ኣይደልን እየ። In class, I strive not to miss any content or important information. أنا ዓቢ ሕልሚ እዩ ዘለኒ. I have a big dream. ምስ ዓበኹ ጠበቓ ወይ ኣበካቶ ክኸውን እየ ዝደሊ. I wanted to become a lawyer or attorney. ስለዚ ክፅዕር ከም ዘለኒ ብልቢ ኣኣምን እየ. Therefore, I wholeheartedly believe in the value of hard work. ሰብ ኣብ ጻዕሪ ከኣምን ኣለዎ. Everyone should believe in the importance of hard work. ከይፀዓርካ ዝርከብ ዓወት ፍጹም የልቦን. There is no success without it. ወዲ ሰብ እንተ ደኣ ጽዒሩ ሃም ፈጻምኡ ከም ዝረክብ ርግጸኛ እየ. I am certain that anyone who works hard will achieve their goals. ህይወት ከም ዝገበርካያ እያ. Life is what you make of it. Where ከም ዝነደቕካያ እያ. It all depends on how you shape it. I will read it this time without translating it into English. Please pay attention. أنا أبيت مهرو تجديسة زكاتاتل. ምክንያቱ ምክትታል ጽቡቕ ውጽኢት ከም ዘለዎ ስለ ዝኣምን. ኣብ ክፍሊ ዝኾነ ትሕዝቶ ይኹን ወይ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክሓልፈኒ ፍጹም ኣይደልን እየ. ኣነ ዓቢ ሕልሚ እዩ ዘሎኒ. ምስ ዓበኹ ጠበቓ ወይ ኣበካቶ ክኸውን እየ ዝደሊ. ስለዚ ክፅዕር ከም ዘለኒ ብልቢ ኣኣምን እየ. ሰብ ኣብ ጻዕሪ ከኣምን ኣለዎ. ከይፀዓርካ ዝርከብ ዓወት ፍጹም የልቦን. ወዲ ሰብ እንተ ደኣ ጽዒሩ ሃንፈ ጻማኡ ከም ዝረክብ ርግጸና እየ. ህይወት
هيوت كم زجبركايا إيا وي كم زندقكايا إيا كم زندقكايا إيا. How about without interruption if I read it? Yes. The aim is that you be fluently in reading. أنا أبيت مهرو تجديسة إيه زكتاتل مخنياتو مكتتال صبغ وتصيت كم زلوه سلزأمن صبغ وتصيت كم زلوه سلزأمن أبيت كفلي وي أب كفلي زخوني تحستو يخون وي أقداسي حبريتا كحالفني فتصوم عيدلني أنا عبي حلمي يوزلني مس عبخو طبقة وي أبكاتو كخوني زدلي سلازي كسعر كم زلني بلبي يأمني كم زلوني زلو oh no forgive me I will change it كم زلوني بلبي يأمني سب أبصعري كأمن اللو كيس عركة زركب عود فتصوم يلبون ودسب انتدأ تعيرو هنفس أموؤو كم زركب رجسينا إيه هيوت كم زجبركايا إيه و كم زندقكايا إيه. Thank you for watching and see you in the next video. سسنايو تطعمو.